Roditelji su Milana svake godine tokom letnjeg raspusta odvodili kod bake i sljedećeg dana se vozom vraćali kući. Jednog dana dečak kaže roditeljima: sad sam već dosta veliki, šta kažete da ove godine putujem sam kod bake? Nakon kraće diskusije roditelji su se složili, stajali su na peronu, mahali i davali mu posljednje savjete, a Milan je mislio: znam, rekli ste mi to 100 puta. Pred sam polazak otac ga je zagrlio i šapnuo mu: sine moj, ako se iznenada osjećaš loše ili uplašeno, ovo je za tebe. I stavio mu nešto u džep. Prvi put u životu je dečak sedeo sam u vozu bez roditelja. Posmatrao je kroz prozor pejzaž, nepoznate ljude koji su se gurali, pravili buku, dolazili i izlazili iz kupea, konduktera koji ga je pitao da li je sam. Čak mu se učinilo da ga jedan čovjek tužno gleda. Tako se dečak osjećao sve više i više nelagodno. Čak je počeo i da se plaši. Pognuo je glavu, stisnuo se u ćošak sedišta i suze su mu potekle na oči. U tom trenutku se je setio da mu je otac nešto stavio u džep. Drhtavom rukom potražio je ceduljicu i otvorio je. Sine moj, ja sam tu u posljednjem vagonu. Tako je i u životu. Moramo pustiti svoju decu da odu i verujemo im. Ali uvijek treba da budemo tu negdje u posljednjem vagonu, da znaju to i da se ne plaše.